Onesmus Asimwe Orubishop w'ubureberezi bwa North Kigezi nagira ngo nk'Abakuristaayo bashemerire kwihamisho ha bintu byensi bakekwasa Ruhanga kandi bakamariira okujunwa omu mitima yaabo. Mitima Yesu akajya tumbanze mushiru bukamu bwa Ruhanga no kwikirira rero n'ibindi byona biryagira ki biryabongerwaho. Okujunwa number 1 onkayana hamiza abakurasi ba Kristo bona kubahinga omwani abo kujya mu nekingwa cy'amana. Abahamibwe basemerera Ruhanga kandi bayiraganisa gukora umurimo gwa Ruhanga n'umutima gumwe. Mwana wawo inamuzana wawo nibabaza bazikurugira. Amina. Kanyone nyaganisa okora zekanisa gatsanza. Ndashemererwa kugezwa umukono nabo Abakuristaayo ntabwo ecyo tujya kutaha enkoransiya kugira ngo aba bana abatebwaho engaro abahamibwa mu dini yabo tubakuratirize tubegesa tubakurura. Umuganda barokora bari hansi y'umukago gwa National Fellowship of Born Again Pentecostal Churches mu district ya Chenjojo basima mukuru w'ihanga habo kutandika nabo okubereza hihi nk'ezindi nyikereza eziri mu ihanga. I will defend the word of God and lead the people with the truth, justice and charity, not lording it over God's heritage. When the world sees that, they will accept people will be saved because of our deeds, because of how we behave. Omukoro gwo kusima kwikiriza korora mu ihanga gukirwe habebembezi ba district ya Chenjojo kandi bashaba barokore okora na mano mu makagabo. Weitu tuboleke n'okukora kweitu tuwandikimu kurora twabinga obunaku ono okulangwa amakanisa gaitu aga Pentecostal churches ngatunga umbrella ndio bwebembezi obwa hamu nikimanyisa ngu government nija kwanguhirwa okora hamu nago amaiso gawe gahebwa mugisa kanwa kawe kahebwa mugisa Mwanza kuinitiatinga okuteka home eka ya Born Again Pentecostal Churches kino mbeire njitera mu speech yange ningamba nija kuteka kulobinga kulantunga sente bulitaka no kutandika kuombeka offices. Gasha kwa Dani Basibye na Daniel Bingana.